The ayes to the right, 202. The noes to the left, 432. The ayes to the right, 202. The noes, order! The ayes to the right, 202. The noes to the left, 432. So the noes have it, the noes have it. Unlock! It-tlieta fil-għaxija l-Parlament Ingliż ivvota bil-qawwa kontra l-ftehim maqbul bejn il-Prim Ministru Ingliż Theresa May u l-Unjoni Ewropea dwar Brexit. 202 voti favur u 432 vot kontra kien hemm oppożizzjoni qawwija għall-ftehim ta' Brexit. L-ewwel reazzjoni għal dan il-vot waslet mill-Prim Ministru Theresa May li qalet li filwaqt li tirrispetta d-deċiżjoni tal-vot fil-Parlament, il-vot ma jirriflettix iridu żewġ naħat mill-ftehim. Mr. Speaker, the House has spoken and the government will listen. It is clear that the House does not support this deal, but tonight's vote tells us nothing about what it does support. Minkejja dan, qalet li r-rappreżentanti tal-poplu Ingliż għandhom ukoll jirrispettaw ir-rieda tal-poplu li f'Ġunju ta' 3 snin ilu vvota favur Brexit. Il-mexxej tal-Partit Laburista Ingliż, Jeremy Corbyn, saħaq li dan kien vot ta' sfiduċja fil-Gvern ta' May wara li sentejn ta' negozjati mal-Unjoni Ewropea spiċċaw ma waslu għal xejn. Qal li dan kien l-akbar vot fejn gvern ġie sfiduċjat f'100 sena u għalhekk ressaq mozzjoni ta' sfiduċja fil-Gvern Ingliż. She cannot seriously believe that after 2 years of failure, she is capable of negotiating a good deal for the people of this country. The most important issue facing us is that the government has lost the confidence of this House and this country. I therefore, Mr. Speaker, inform you I have now tabled a motion of no confidence in this government. Madankollu l-probabilità li May titlef il-vot hija remota ħafna, hekk kif il-Partit Demokratiku tal-Unjoni tal-Irlanda ta' fuq u l-membri mill-Partit Konservattiv mistennija jivvotaw favur il-Prim Ministru Ingliż. Id-dibattitu dwar il-vot fetaħ b'Jeremy Corbyn ifisser il-Gvern ta' May bħala zombie government għax ma jistax jigverna. Saħaq li l-Prim Ministru May issa għandha tagħmel dak li hu sew u tirriżenja. Għal dan hija qalet li elezzjoni ġenerali issa mhix fl-interess nazzjonali. B'reazzjoni għal vot spikkaw il-kummenti tal-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk u l-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker. Juncker ħeġġeġ lir-Renju Unit sabiex jiċċara l-intenzjonijiet tiegħu filwaqt li nnota li l-ġurnata ta' Brexit id-29 ta' Marzu qed tersaq ġmiela. Min-naħa l-oħra, Tusk staqsa min se jkollu l-kuraġġ jgħid x'inhi l-unika soluzzjoni pożittiva għal din is-sitwazzjoni. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej, Aron Farrugia, saħaq li l-Gvern Malti laqab diżappunt il-vot li ttieħed fil-Parlament Ingliż u spjega x'toroq fadlilha l-Ingilterra wara l-iżvolta tal-bieraħ. L-options huma allura illi tintalab extension ta' żmien biex ir-Renju Unit joħroġ iktar tard u mhux f'Marzu. Wara kemm iktar żmien li wieħed jista' jinnegozja, imma wkoll hemm possibilità kbira issa ta' no deal, xi ħaġa li ħadd ma jixtieq imma li kull pajjiż diġà preparat għaliha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.